Tange ni muganda wa Korinde wa mchimwe chapter 3 Korinde wa mchimwe chapter 3 na verse 11 ngwao momo mutu na umwe pimbi mwasa kwala chikuku cheka shinechi kaha chakwala lehi bene Yesu Kristo mulundana asuneki nao kosi munchu nachweshi kuchunga hela kwala chikuku cha chenguku chinga chochala udehi di Kristo Yesu anatiku mwani amina fuiri ni yuli changa amu nafuira kumihulisa enu chimunezi kuno kuchitokoloki eno muneza kuno kuchitokoloki muneru kifuku di mwakafwa muneshi walikumbi na mkafwa di chimunezi chineru muneru kwa nyifuku di enda kufwa changa muneza kulinga enu kama ishiwe kwa walikumbi na mkafwa enu chikuku cha wa mwini wenu hinyi yenu chikuku cha ulilo wenu hiya mwamweni kiko wene ne muna kuosha mweno mwalala muna koleki nge muli na kuhanjika weno muna kuhanjika mwa mchano chikupu ilaga mnafuri ni ile jinami kaya muna fuya kumiyeza ngwami kudanchwa makwao kuli watu wa kwao chikuku cha wa mwinu wao chikuku cha ulilo wao iuse kulula iuseke sekeka munjirani mjiramuka kudama kwao kuli wa kwao adina ukuela ati profeto adina kufuela ati profeto wa mwinu wa wancha makwa unemeni hadinyi ati profeto ulilo wa watu wakwao unema ina ati profeto adina kutwala yuma ya kuipompelu adina kutwala yuma ya kukungulilo kuiji imali hamo imali mulonga profeto na ushi ni chinga muleti mumoka profeto na hanji kangoni kuangea mune kulonda amni hime nuku wakachika nenu nanyi na nzambi mweni mangane anu yuma ineko wakachika yenu unane na kalunga nei enu mukubula kulonderami wenige nona mona nkukangiza yami kimaka umona nzambuka kamwechi kamona kalungako indi mwani kiko mwani ama kwao watu wa kwao yikuku ya wamwini wao chumanyi ati Kristo watu wa kwao yikuku ya ulilo wao watu Kristo ngwao adina kushinda mena akulu mpimu ipompelo walina kushinda mena chipengetu walina kuhaka meso wali wakula na ikungulilo na kutongo joka nei anatweshi wena kuiwoshera kudinza aminyilonga yao na kushingane kange wazi wakula nja ikungulilo na hasa kuhanjikirako kulikalunga mbele talenu ni yuli chuma cha kudizira kuichi kudanchama kwa muipompelo shanga tangu mihule watu wakwa muikungulilo nei anavulumuni ndio anavulumuna aileje nao china aina kudana kiena nyilonga yao kudinyi Wechikuwaleza ngwao ngewa na volumu na watea kuya kulikoneke ya milonga yao kulia kudatu priest aya kudatu priest kuipompela wechikuyanga kulia atu priest kuikungulilo na kwa ina kufuka mamu anire chikananga nzambanga anakena na kwa ya kufuka mangwa ya mwani kwa linganga munganji kanunga nkone mulongati mumwaka mulonga satana na ibuti ya mesu musatana na wafuki ya mesu pia neru kimudi na kushimu na inzambuko kawejire yuma wanasoneka muganda wakalungako ama kwao chikuku chao ipompelo wakwa vikuku yao ikungulilo sima melu sema moyo katolika CCC New Covenant New Apostolic ami mwani naka ya muiru mlonga na yanga kuchechi netu waya mwani naka ya muiru muko chikuyanga kuchikungulilo ngwetu kama naku ya kuchipompelu hiwa mwinu mako ya kuchikungulilo hiwilo chipompelu ishina da chipompelu hiwa mwinu maya lishina ya chikungulilo hiwilo kama muna kuleja ne nani tudiho sana ukwele na kaya mulimo wako ya kuchipompelu mana hano tuli mangulesa ngwino hali watu wana kufuela ngwa kumana kuya kuchechi ulilo ko santu hano era umu hauchano tunatwami mbao mwe nzambi na chiruki kalungana chishiwa amina tele kuchiruka wanyi yamingo ase kuchishiwa ko kushimu nawo nangwa njikaka ama kwa wadi na ukwele na Maria atwavu wali na kufuela Maria mukuru mpumu wateka na mpumu aiti kaikejima Chianga wa mkula leo mwe efaka na pochi kuma mwaita kae kosena. Ijina dindidi Pope Francis. Jina lenike Pope Francis. Wekala ku Rome ku Italy. Atama ku Rome za ku Italy. Di mkulu mpi wa chipompelu cha Katolika. Ikie mkulu ne wa chikungulilo cha Katolika. Na hoshi mapampa amavulu. Na hanji kakaka fulu chikumu. Na kubidika hamakina gatata kaana kutena nao social media. Na kuhanjika hapeho. Yashina wana hanjika ngwa social media. Nukuleja nawa ipompelu yejima ya Katolika. Nakuleza ikungulilo yesu ya Katolika. Nindi chumanyi. Ngweni chuma mga. Nindi Maria. Ngweni Maria. Diishila. Ikeshila. Yakuhila kudinzambi. Yakulikalunga. Munatindi. Mnefuko ngwetu. Maria diishila yakuhila kudinyi.
Maria injira yako ya kuli kalunga. Nindi Maria wa dina wa badika kuikala ho muntu. Mwenye Maria hapo wakuhambaka na kupaka hamutu. Mumazuma kwa nindi Maria wa dinga ne inzambi hindi. Mumazuma kwa chikangwenyi Maria hapo yenge kalunga yuenu. Di injira mwendelere inzambi kulonda enzi kudechu. Mwenye ikieshira endele kalunga mangana asikuza kuli yetu. Dichi diune kari ninjira mtu na atere kuitiretu ejima. Mwenye ikie napu cheka jira tunasa kuishira yetu tuosena. Ni alunda na walunda ni alubale na walubale yantu ejima amaseki na atosa na mama kulonda echo kashikibu dinzambi mangaye tukahete kuli kalunga udina kuosha nindi alina kwanji kangwenyi musendeni Maria na kwanji kangwenyi mbate ni Maria mumushaha muhake haza kulusa kulonda yena ekalinjire na kwira kudinzambi mangapo engashire yako ya kuli kalunga necho china kwira wa makwao ndio mwa kulinga wa kwao asenda ka profetu namba taka profeto amushaha kumuhaka haze kulonda naye kare wa kwira kudinzambi kama ngapo engashire yako ya mwilo diafu mininzamba kutemesha mwani akiko afumile kalunga matuma mwanenyi dichinei awa ejima anekala mkunkurai chikanga onge waze wosna wana haze kumba mokomoko china tuwani munchumo kwangatu wani mutumwe unekali chikuku chakola napu chikuku chakola chikuku hichu natweshi kuchungira umu wetu tunahase kutungira miono yetu mulonga yela tunafumu mujimba uno momochi kwetu nafumu mujimba ino chokadimoni na nzambi tukalimone na kalunga yeno omuntu yinyi omuntu ikihiya Yesu Kristo chaso jerinzambu kenga mpata muno mwishina kalunga umwasangire kaye kosena waani ni mwanindi muo aine mwane nyumweka ha Yesu Kristo kulonda muntu kumukuwelela mangala osho mwamufuelela ayetu mwahaya nyaka apengana mono ya myaka akaburi kunonga akazene kunonga ichu nezina kushimu na kudeno antanga ikie tuneza na kwambula kulienu atanga shetu netu Yesu Kristo hicha mwini himulilo himwanta himwangana wafiri akulusu afiri haza akulusu kukola nshidishenu momwashilishenu nishidishami nishidisha Maria nishidisha Muhammad nishidisha ipomperu yeshima nashidisha kunguwe yose nishidisha watu pristu na watu profeto waku twamba nashidisha watu pristu na profeto waku lionga kulonda wejima waku mkuwelela yena mangana wose mwamufuela ikie atoshi kutambula umo haya nyaka ase kutambula mono waya myaka mwele tata ya mingu neza kuli yenu mangana nguhane kusakulila chami hakutambula mazo wa muneza nao mumo wa mazo wa wakuli bamwe banamononge munatolonge sakaha oloze bamwe banambate ho kutokwa kaha banambate ho chinyingi banambate ho kuwishisa momo kuhanjika muna hanjika ngana ngwene kuli yetu tunakuyanga kuma churches kuze kuma churches kuli kutulongesa yami umwe ngwapangu mukakatolika so mze mukatholiki omuna putuka kutangisa ya mchina ngukwatele mukacheka mono wame momo hamuchano auze Maria kapwile nge afumine mwilu omwafumine mwilu himweza na kufila yetu wakamavuko kakalemesa kaze toji kumuhananga kanapu kalemesa kamwe kaze kakuvulumu na kumeswa kalunga mumu matayesu wa mwijile ikie uze umwekaha afile hamutondo wa chilinjiko mangana aze manyinga apwenga kutusokola hamuchano yami ngemu kuhanjika chami chipwe mkachika mkamono wami nguneji wangwami kumana machechezi amwe banakutulongesa mumwe yetu hakupatu batu baze banakuiza ngemuneza omumuneza yenu tutoshikwivililanga na kutulongesa ngemuzeweji kulongesanga mwana kuli chisemi chenyi kauno nyuze mwana keshikupana jipami kumwambata mapoints aze mapoints amalemu akiko mwamona na ulemu ngoni kumana banangulongesa bya mbwende kumananyi kulongesa chimwe china kututwala kukunonga momo na umwe wa uchi kuma prophets tunakuyanga keshingwa makuliko omunatu mona yetu baka Kristu binashupu
mutu keshi kwasa kukasa mchima wenyingwenyi mwanami afwenga chipo yayo afwenga mangu chiemwe ni kutu profeta mangana wakangu kafweko omuna profeta hamauze tanga yami mwafa olozenyi kweseke sana lushimbi batulozele ngwa ufweto ya shiria pa kufa auze mutu mwafa oloze wewe yanga kulika profeta ngo ya kukafwe kaunonyi nafila ika auze ka profeta na unamufelela kupowa mchano anakukuleza lizulia kalunga muze linatelela na kutonda mangana akulweze nge ikie wa munene na asena kukukafa oloze uze mutu olove sadeni auze mutu ikufa so mwane chinapuchuma chimwe cha chilemu tata ya Mungu nalombo koka hakuli yenu in short mangana Mungu lwezeko kuzena mkawanyika momo likumbi linatoko oloze ya Mungu lina ma questions ya mavuli mukacheka mono wamu tunasakirire mama nzambale muyuma yezume chimuna chimoni chudantuho chudina mujimba chudina mashi ne antu ezimu ichu nalemuko ichu atera chunu kutambula kusakirira ilacho atera kuosha onetu ninetu tumusakirire yenye mulonga chuda akulenga kudinzambi ichu dina ukenga kulemako Yesu diinjela echuma kubalu mwina Yesu danzambi kulonda mchutiko watu kutwesha wanyi chimuna kuchuma nacho nakwenza era china chichwayanga chunafundi chuna kuitongojoka muchima yetu mulonga chwereke ne translation makwenza kuchipatera eno yechwana chitumbi kunu kuikala cheje chakushimwe na nsango ya Yesu nechi kuishimwe na wanyaka chuira okudinzambi mulonga mnezi kumakasi echu kuchipatera ichunenzi kulonda chuhoshi nsango ya Yesu ilumbuluki nechi munahoshi insangu ya katolika yumanyi chunayiruki kosi muntu kuntadikishako ufukwa haloshi naoshanga na mwiha wami kudidena yakanamone kwa 23 na 24 na kulili mu Catholic yena na kuli na ntadi muchima chugwa sika kumleja Yesu bai Maria ku intadi nensi munaiti yaka iranga haloshi na ufuku nindi manju mami ntadi kwa amina kengileru yimani ileshi china woshi mkanda wanza yonana mavesi tunatangenga na mutangila uyambo indiri watanganga mwana tangaku mazoezo yakosha inindi amkwami kufumi fuda lero nakache mukatolika wanyi mulongati neru kide walala nami Yesu dicha mwinatera kulemesha Maria chalalo mazana afumu muchimo wenindenga hakumona walala niume unaoshenga niume du mukanda wanzabina diso chambosi amija kukwele chengi Maria na kuyanga chengi nitwale kuna kulombera Maria na chile nukushaka mamuitara dami nukutanga nga Bible nukulondera Yesu nimpinja kamweke shira inza mchipompero cha lumburuka nami dimazo pangiku atate ama pompangiku video yes since I did video as myself I would rather stop going to church and just follow what the Bible exactly if I were you uncle if church I just was I listen to what from other people's advice. If they are teaching the right things, I'll follow them. If not, I have a right to quit them. I say no. What they're teaching is wrong. Yes. Yeah. That decision is needed for me. Since the church is just a house, see, the church is myself. That's a building where we gather and share the information, the word of Christ. But if I've seen that in that church I'm going, they're teaching me the wrong things which are not in the Bible. I would rather stay home. Yes. And start opening the Bible and understand. I can understand. Just commit myself with the Bible. I understand more than I can go. I can learn what from the church. Yes, God can give you the understanding if you truly want to know the truth. Pray to Him for the understanding. He will give you it. Mulonga kukala kudingana kukuinza kune chumulenzi mama muleri kide walala netu chumukufunda makera naye mulonga kuna afumi uneri kini kudi kukala netu chuna kufunta kuchengi aina ntangi shiri wadenga na uteye kuleka yikutwalekaho anezu kuleiche udi nawo mulonga dihadu kukala amne ya mwitongo joka yambi chinalemi neneri kide walala nami Yesu dichamwi chinalemi yeka ndani wanchi pomperu chalala ndishaka mini kuitara da
hikuputola wanyu mwana lombanga kumeswa nzambi kula kudi ke nzambi mweke shera kwetu alala na kulondera ye bana kulondera muntu mulonga chimutu na kulondera antu anakutuluwanyesha ndichini namdima zwa mkudi mama tomosho ke michuma nile na kwetu mudiane kwa mudi munjira yoyimu niona kufunta kuchenga iruka kune yoina imeona atiyenga dikulesha ngawo ndichini yumeona ati alala wakaira nahi wakaitotomona satana nindi tala awancho chima wakuvula yona tonjo kene adi munjira yaluwa mukanda wanzambi naodi kudinjira chinga hi kudirunjira lweneni kudantamchidi amavulu muda akakukisika irangana kwa kuchechi mwanteso adukoshanga nindi amavulu akanyira ifukodi na itwa prophet mwijina de yuko itwafumishila ndemoni mwijina de yuko itweri ya misha mwijina de yuko ngantu akure ha misha anateni kutanga izuda nzambi ilanga oyingofu anayindi kudi nzambi inehi mwana anayindi kudi nzambu wanyi mulonga nzambi touch wafiranga amwini antu kudungu wanshi Nikodemu chairi kudi mwanta Yesu watalili hakumwira ya misha wadenga kutala umu Nikodemu ndiye nafuaka yako kudi hakwira muntu ngiri mwanta wanzambi na chingavu alika cha chihatsa kuvalika cha chihakwira nga wapatisha wanyi kumkolera ye kumutambula kwikala mu mutima we mulonga naye kumkolera wanyi wayirire juma yashidi uneri nina yawavula mena de kudi nzambi na ivula meno wanyi ndeka kusombesha lai nacho ndiche chukuyola necho chineri munati walala muneri kineno charala Yesu lichamwe mukufunda chimwe chini mukufunda mna msendi Yesu natu ya mwane ngemuli ya mingana nangu ya na Kristo Yesu katika moyo wangu wakati mama yangu momo ngunatangelie ngwami kumana Kristo ikie mulwiloka kiko ndichume chinalemi hikwenzu no natalendo tuchisu chikwawo kufumisha ihina da ukuta meso ame muka kufumisha hin yes chocho kumona ne Yesu di kuna yeye unamwine ude omazimu na washi chituna imono ho nani kuinza kwenu ne kudecho charala nzambi na akarakari mu mutima wenu nzambi na akarakari mu mutima wenu netu nakutangisha pinjika twamana netu antwana kutia kutama twachiruka amakwa nenganga ngama kwa nenganga mlona nakutenda yowe mnamoni ndi talent aina mwevulu tuna kudrawinga iunsa kudinza kimo mweni Yesu ana mdrawing kurusu di mwevulu wa Yesu ndi wafiri kunga chitwenze twayitangisha letu mukwereretu mukwereri hera munafuntu kumwafuma hera mwaka na kupompa kuchipompero hera mwaka ya waje chuna ukenga umu wenu iringa hi hera munakafuma kashikudinza yana remenchu twalenu masukuma